Om Swastiastu, rahajang semeng alit-alit teh. Dinane mangkin iraga jagi melajain indik buburon lan woh-wohan. Sedurung melajah, alit-alit teh patut syayageyang buku, pensil, tur alat tulis sane lianan. Tur iring sareng-sareng berdoa dumun sedurung melajah. Sedurung melajah ngiring alit-alit teh, nyarengin ibu literasi memula nyuh. Alit-alit teh sarengin ibu memace nggih. Inyoman ngenike. Ngudiang bapa memula punya nyuh pe apa gunane? Bapa mesaut. Punya nyuhe liu pesan gunane. Kayune dadi angon wewangunan. Done ane wayah madan slepan, ane muda madan busung, buahne ane muda madan kuut. Nyoman mesaut, oh pantes kelapa muda tiang demen pe. Nggih, alit-alit teh nike indik literasi memula nyuh. Nyuh bahasa Indonesianya pohon kelapa. Nggih, pohon kelapa banyak gunanya. Seluruh bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan dari batangnya untuk bahan bangunan, daunnya bisa digunakan sebagai sarana sembahyang, dan buahnya baik yang muda maupun yang tua bisa kita manfaatkan. Nggih, dinane mangkin irage jagi melajain indik beburon utawi ubuh-ubuhan tur woh-wohan. Pepelajahan kaping pertama indik beburon utawi ubuh-ubuhan. Bahasa Indonesianya binatang. Binatang pertama ayam. Bahasa Balene siap. Panakne madan pitik. Mamane jagung. Makanannya jagung. Mebatis dadue. Siape bisa metaluh. Selanturipun kucing. Bahasa Balene meong. Panakne madan tai. Mamane be. Mebatis papat. Demen nguber bikul. Selanturnyane anjing. Bahasa Balene cicing. Panakne madan kuluk utawi konyong. Mamane tulang. Mebatis papat. Biasane oraine atau pelajaine ngijeng rumah. Maksudnya anjing dilatih untuk menjaga rumah. Selanturnyane burung. Bahasa Balene kedis. Mamane woh-wohan, biji-bijian, tur sane lianan. Mebatis dadue. Kedis bisa mekeber tur munyinyane becik pisan. Maksudnya burung bisa terbang dan suaranya sangat indah untuk didengar. Selanturnyane sapi. Bahasa Balene sampi. Anakne madan godel. Mamane padang. Tawi rumput. Mebatis papat. Cirinyane maduwe tanduk. Selanturnyane kambing. Bahasa Balene patah kambing. Panakne madan wiwi. Mebatis papat. Mamane padang. Tawi rumput. Selanjutnya babi. Bahasa Balene celeng. Mamanyane dadak utawi banyung. Mebatis papat. Yen subemanakan madan bangkung. Panak bangkung madan kucit. Selanturnyane bebek. Bahasa Balene patah bebek. Anakne madan memeri. Mebatis dadue tur bisa metaluh. Selanturnyane jaran utawi kuda. Panakne madan bebedak. Mebatis papat.
mamane padang utawi rumput. Jarane dadi tegaen utawi angin ngandeng dokar. Maksudnya, kuda dapat digunakan sebagai alat transportasi dan dapat digunakan untuk menarik becak. Selanturnya kepiting. Basa balene yuyu. Panakne madan kreket. Yuyune ngelah kapit utawi capit. Idupne diyehe dados diyeh pasihe, dirawa-rawane, tur ditukar-tukade. Selanturnya B. B atau ikan hidupne diyehe yeh pasih, yeh tukar, yeh rawa, utawi yeh dicarike. Bene bisa ngelangi tur dados angin darang nasi. Burung hantu. Basa balene celepuk. Bisa mekeber. Celepuk pesu peteng-peteng. Keluarnya malam-malam. Mamane gumatat gumitit. Gumatat gumitit punike maksudnya serangga. Selanturnya biawak. Basa balene alu. Mamane bikul utawi kereng ngejuk-ngejuk siap. Hidupe di bet-bete. Selanturnya tikus. Basa balene bikul. Panakne madan nying-nying. Mamane padi. Tur demen pesan ngerusuhin. Selanturnya kedes cangak. Cangake bisa mekeber. Mamane B. Demen ngalih B dipasih utawi ditukar-tukade. Asapunike indek beburon sane plajayan ibu. Mangde alit-alite malih ngererehin napi adan-adan beburon ring basa Bali. Maksudnya, demikian pelajaran ibu mengenai hewan dalam bahasa Bali. Kalian bisa belajar lebih banyak lagi dan mencari nama-nama hewan menggunakan bahasa Bali. Selanturnya rage jagi melajain woh-wohan utawi buah-buahan. Niki madan nanas. Basa balene manas. Pisang basa balene biu. Semangka basa balene sumangke. Mangga basa balene poh. Pepaya basa balene gedang. Jeruk basa balene sumage utawi juuk. Terong basa balene tuung. Tur makeh adan buah-buahan sane lianan. Mangde alit-alite ngererehin malih. Nah, anak bisa belajar nama buah-buahan yang lain di rumah ya anak-anak. Sedurung urusan melajar, ngiring alit-alite nyarengin ibu guru megending meong-meong. Pirengin ke alit-alit. Nah, nike gending meong-meong patut alit-alite melajahin malih ring pekubon. Matur sukseme alit-alite sampun nyarengin ibu melajah basa Bali. Dumugi manut ring pikeneh. Om Santi 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 Om. Laksanayang protokol kesehatan lan pola hidup sehat, nganggen masker, serta wacikin tangan tur tendados mepelkan.
Rahajang metemu malih alit-alit